السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي كشف عيوب الدنيا وهقارتها ليجتنبها الموفقون وجلى محاسن الآخرة ليطلبها المستبقون وأعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في الذنون وأعد لعباده الطائعين جنته منهم في القرآن آمنون وجعل الجنة همها المتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ما تزين بغير طاعته المؤمنون وأشهد أن سيدنا وخليلنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي ما زال قلبه وقالبه مسؤول ملأها بحبه وشغلها بقربه وأظهر جهده في القائنات ليقتدي به المقتدون. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، أوصيكم ونفسي الخاطئة الآثمة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم ونفسي على امتثال أوامره كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأحذركم ونفسي عن كل ما حرم الله علينا وعلى المسلمين قاطبة، لنكون من عباده الصالحين يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الحاضرون، يقول سبحانه وتعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ويقول أيضا في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Inmahuli mga umat Islam, sanglit iban puji fa Allah, amuin Tuhan na mayta halom sin Quran sin bayta sa bunnal. Amuin Tuhan nagdaraawa siya in tunggal way pinduan niya. Amuin Tuhan di manayma sin unu-unu ibadat malaingkan amura in agama Islam. In kahalan sin manusia hadunya ini
Amuin dunya pag iyanun, kabuhi sin manusia halom niya temporary katantan, iban sarta ha dunya ini, diha ini paglawagan sin manusia, amuin hikasanyang kanila haadlaw gana-gana, amuin hikadawhat nila ulung rahmat sin Allah diha dunya ini. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin kabuga. Habat sufaya in muslim in mu'min di magkapilad in iman. Paabitun sila daran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paamuin subay tuod aun kabuga sin manusia sin kabuga matan. Mahi mga umat Islam, bangsa jadungdungan marayaw, sin kadungdung matan, amuna ini, inhambuok asas mapagun, bangin manusia matipuha ini, bangin manusia magpahil-pahil diha ini, maksud, hakabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala, agad matinggalam inkatan ammal ibadat niya fahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab in agisin Allahu subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran niya mulya, fatazawwadu fa inna khairat zadi at-taqwa. In taudna aamalan sin bangsa manusia hadunya, yaunin sambahayang, yaunin puasa, yaunin haji, yaunin pagzakat, yaunin pagmura-mura, yaunin pagsaum bibih, sumagawa. In siyukat sin Allahu ta'ala, amuna in sukat sa pagun-pagun, subay mahinang sin manusia hakabuhi nila, amuna in subay aun tuod kabuga nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala. In agisin Allah patazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pagluto kamu mga ifon kulaong sin Allah, ay pagsadya kamu di hadunya, ya kamu mga ifon ko in agisin Allah. Sabab in sarayaw-rayaw na dahon niyo mga rap palupa punod, in sarayaw-rayaw na mahinang niyo kambal halawm sin pakubulan niyo, in sarayaw-rayaw na amuin maranyo tumindog hahadarat sin Allah, amuna in luto sa lingkat-lingkat pagnganan amuin kabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahiyad tu wala nasabot pagluto kamu sin sambahaya, pagluto kamu sin puasa, pagluto kamu sin kahadji, pagluto kamu sin pagzakat atawa unu-unu tibayhuan. In sambahayang wayruun kabuga halawm niya, way katantuhan niya fa Allah. In pagpuasa wayruun kabuga fa Allah, way katantuhan niya fa Allah. In paghadzi wayruun kabuga fa Allah, way katantuhan niya haadlaw gana-gana. Sumagawa, bangkaw, ipon magmabuga fa Allah, amuna inhi kasalamat sin sambahayang. Amuna inhi kasalamat sin puasa. Amuna inhi kasalamat sin naik haji. Amuna inhi kasalamat sin katan unu-unu pakarajaan piardo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay in Muslim subay timindog hapag nganan kabuga. Subay in kabuga niya marapa sambahayang, subay in kabuga niya marapa puasa, subay in kabuga niya marap pakatan tibayhuan amal piyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In sambahayang, in puasa, in zakat, in naik haji, way kabuga halawm niya,
useless sa adlaw gana-gana, kalna manusia wala nila iyayaran in katan aammalan hinang nila di hadunya ini. Hangkan in luto sa rayaw-rayaw, amuna in pagmabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab nalangkum niya in katan pakaradyaan. Mabuga kau patuhan bang kau di makasambahayang? Mabuga kau patuhan bang di matay mainsambahayang mo? Mabuga kau patuhan bang kau dumugto sara? In kataniyad tu in puunan niya kabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan dumatong in hambuok tao, madtukan al-Junaid rahmatullahi alayh. In agi, ya Junaid, inna syaitan arada li fi salatil layla. Bunnal tuod in syaitan himapa kako, halaw makusin sambahayang ko kabii. In sambong hi Junaid, liannaka lam tattakillah. Sabab may tayad to, himapa kayo mo in syaitan sin in ikaw magsasambahayang, atawa sin in ikaw harap kau magtupapagsambahayangan mo, hasabab karna kita sin syaitan wayruun kabuga mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan in kabuga, umbul hambuok kapagunan, hasabarang Muslim, mu'min bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian, dumatong in hambuok tao, harap madto, pakan al-bashar al-khafi. Inagi, ya bashar, inni akhafu an la yataqabbal Allahu a'mali. Fakala lahu bashar al-khafi, in kunta takhafuhu fattakillah. In maksud, laong sinhambuok tao harap niya madtukan al-bashar al-khafi. Bunnal tuod in ako, in kahanggawan ko, bang di matay maksin Allahu ta'ala in katan amal ko, habiha inina, in tuyo ko mag-amal, mag-ibadat, hawak to sin kabuhi ko ini. In sambong hibasar al-khafi, in kunta takhafuhu, bang in kaaunan mo, amuin mabuga kau tuod patuhan Rabbul Alamin, pattakillah, aniwan mo in katan, uno-uno amuin hikasampay, pahikabatal sin katan kakahinang mo. Walhasil mga ummat Islam, in luto sa rayaw-rayaw, sin kita mu'min, amuna in pagmabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian, haayat sin Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai kamu mga sagannap bariman, ittaqullah, kabuga tuod kamu fa Allah, ay tamingan niyo tuod ha kabuhi niyo in mulka sin Allah, ay tamingan niyo tuod ha kabuhi niyo in katan kupur maksiat manahut maaslag, ay tuod kamu maabi-abi sin hawa nafsu, ay tuod kamu makawa sin fitna sin dunya, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Subay tuod nagtali iban magpikil, in tiyap-tiyap hambuok manusia, bang uno in maraniya, hawak tu in siya minuy na parahmat sin Allah, bang uno in maraniya, hawak tu in siya patindugon pangasubuhan hahadarat sin Allah, bang way kabuga sin manusia, atawa wayruun kapagunan pag-amal sin manusia biya sin takwa, tantu in adlaw akhirat mapangsan, in adlaw akhirat makasusah, in adlaw akhirat amuna in adlaw
wairuun na balikan sin manusia harap maripa dunya. Hangkanin katan umat Islam, magparayaw kaniya-kaniya. Magpabuntol kaniya-kaniya. Magtuyo kaniya-kaniya. In pagpabuntol, timagna din hakabuga fa Allah. Sabab mahinang mo in katan kakahinang, piyang daakan kay mo sintuhan, sabab yan doonin kabuga kay mo. Damik yan, liyayuan mo in katan pakaradyaan, di kabayaan sin Allah, kupur maksiat manahut maaslad, sabab in kabuga doon kay mo. Bang mahinang, in kabuga sin manusia, matan, amunayan in tumatas kaniya, magad kaniya, umunong kaniya, hahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga wasiat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hahambuok sahabat hi Abi Dharrin al-Ghifari. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah fa innahu ra'su amrika kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magwasihat harambuok sahabat hi Muad, hi Abi Dharrin al-Ghifari, inagi, ya Aba Dharrin, agpanganmu tuod in mulka sintukan kay mo lugay mo hadunya. Agpanganmu tuod in fitna sin dunya. Agpanganmu tuod in kupur maksiat lugay mo naghula-hula hadunya. Kalna in kabuga, amo na yan kapital sinkatan pakaradyaan mo. Doon timindog in sambahayang, doon timindog in puasa, doon tumindog in zakat in haji, doon kataymaan sin amal, bang in manusya matan in pagmabuga niya fa Allahu tabaraka wa ta'ala. Damikian wasiat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Muaz ibn Jabal. Laong niya, ya Muaz, ittaqillah wasdukil hadis wal wafa'i bil ahad wa ada'il amanah wa tarkil khiyana. Ya Muaz, kabuga kaumatan patuhan. Iban bun nalun mo in mga hadis kabtangan ko laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban tunayon mo in parjanjian, uno in parjanjian. Laong sin mga ulama, mataud jinisan niya. But minsan in sambahayang ini hambuok siya parjanjian. Subay tayad tu matunay. Dabikyan. Subay mo tunayon in amanat. Salta tinggalan mo. In pag-akkal. Muna patuhan akkalan mo ayaw. Damikyan pasibo pagkahimo. Lugay mo bugiton mo. Amuin mga hinangyad tukatan. Amuin mangakal kau hasibu pagkahimo. Ini katantan in puunan niya kabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahangkan in agisin Allah, ya ayyuhalladhina amanattaqullah. Ya kamu saganap beriman, ya kamu mga ipon ko usog iban babae, ya kamu mga ipon ko katan kamu bangsa hadunya inina, kabuga sadya kamu harap marikaku. Maita. Bangway roon ini, di kaingatan bang hauno kita butangun haadlaw gana-gana. Mahinang mayan ini, minsan mo tantuhon. Batyan tusintuhan kay mo bang kau magkakahagad, dahin ha mga ipon kau kalasahan sin Allah, bang kau yan kalasahan sin Allah, ay maluman kay mo, bang kau di niya mapabutang palawm sin kasanyangan mo haadlaw gana-gana. Ummat Islam, laong hi Abdullah ibn Amar ibn al-As,
khamsun man kunna fi su'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa thaniha idza ibtuliya bi baliyah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salisuha idza u'tiya bi ni'matin qala alhamdulillahi syukran lin ni'mah. Wa rabi'uha idza ibtada'a fi shay'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha idza aprata minhu syai'an idza aprata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Demikian laong sinhambuok sahabat hi Abdullah ibn Umar ibn al-As. Laong niya 5 perkala. Bang maun in 5 perkala ini ha manusia, in manusia iyan pasanyangun na siya sin Allahu Ta'ala din ha dunya, labi-labi pasanyangun na siya sin Allahu Ta'ala ha adlaw ganagan. Hika isa an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subay siya madaran mamuong magzikir, maglano sin pangatayan, magpabuhi sin iman. Pataurun niya in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. In mga lapal ini mga umat Islam, amuna ini in sa harga-harga lapal. Bang upama kun magbisnis, amuna ini in sa halga-halga dagangan. Bihun sin Allahu Ta'ala, hamanu siya, naglala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maita, halapal ini kihatihan mo tunggal intuhan mo. Halapal ini kahatihan mo inaghinang sin dunya iban sin unu-unu halaw niya. Lamod na inhaadlaw akhirat, maghinang kasanyangan iban maghinang amuin kasigpitan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kahatihan mo halapal ini, di kau maun bang wayroon siya. Kahatihan mo in katan unu-unu kaabutan sin mata mo di maun bang wayroon siya. Hangkan in lapal la ilaha illallah maharga. Dain hakatan na unu-unu lalafalan. Nasubay in Muslim madaran magdikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibo da ha isa-isa niya. Sibo da aun iban niya hakarna lillah. Bang niya daran masabot in lapal ini. Nagbabago in pangatayan. Nagsasawasa in pangatayan. Timumtum daran pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Iban timumtum daran hapag-uwi niya fahadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kahatihan mo halapal ini, amunain magpaawon sin katan uno-uno, tutunggalon pag-ibadatan. Di manay mauno-uno ibadat malainkan subay siyara, hangkan in Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sumasariat halapal la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subay muhatihun, in katan, hignot ko hibal mo. Hatungod sin pakaradyaan, dunya mo iban akhirat mo, Muhammadur Rasulullah, in upihan mo, mangi, iban marayaw, in mangi tinggalan, mabiya sin kapaninggal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in marayaw hinangun, mabiya sin kahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa, subay kita yad tumadaran maglafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hauno kau tempat habay mo, ha masjid,
hakatauran, hakakulangan, tumtumun mo in Tuhan mo. In hikarwa, idab tuliya bibaliya, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang siya kugdanan musibah, bala, musibah, panandas, mapatay ka inanak niya, asawa niya, taymanghud niya, uno-uno na amuin malasakan niya, atawakan kalasahan niya, wayruun pamung uno-uno, buat malaingkan lafal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In katan uno-uno, dainda kaniya. In katan uno-uno naun harap damad tu kaniya magbalik. Bang bihat tu in manusia, tandasun siya sinallahu ta'ala, makapas siya hapar tandasan. In aginiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. In hikatu, idza u'tiya bi ni'matin qal alhamdulillahi syukran lin ni'mah. Bang siya datungan atawakan kia dihilan nikmat. Uno-uno nikmat. Nikmat alta, nikmat pagdaya, nikmat anak, nikmat amuin marayaw parasahan, nikmat makusog mag-amal mag-ibadat, in katanya tu nikmat, in aginiya sukran lin ni'mah. Magsyukur pa Allah ha mga nikmat ini. Dumatong kaniya in nikmat alta, magsyukur pa Allah. Dumatong kaniya in nikmat pagdaya, magsyukur pa Allah. Dumatong kaniya in parasahan marayaw, kasay dahin hasakit niya, damikyan, magsyukur pa Allah inyad to ni'mat, damikyan dihilan siya anak, amatiyo na ka, makulang na ka, ipagsyukur niya inyad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magsyukur pa Allah, di maingat magtuhan. Hindi magsyukur pa Tuhan, kafir, in hukuman niya. Habayta, sin Quran mahamulya. Subay kita umat Islam magsyukur. Manahut maaslag dimatong kato taniyo, iban uno-uno pakaradyaan subay tahi kapag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisin Tuhan, waskuruli wala takfuru. Pagsyukur kamo kako, hamangan ni'mat kya anughara ko kaniyo, ubos, ayaw sadya kamo magkafir, si magga si musulang. Indatungan ta kamo ni'mat, hadi niyo na ako pagkatumtuman, hadi niyo na ako masabot, di niyo na hikapagsyukur in para sa handihil ko kaniyo, ando kailo inyadto hikapagkafir sin manusia patuhan niya Rabbul Alamin. Tumtumun ta in mga inibanda sin kaulamaan, banda sin kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hikaupat, idza btada'a fi shay'in qala bismillahirrahmanirrahim. Bang siya timagna uno-uno hinangun niya, uno hinangun niya. Amuin hinang marayaw, amuin bukon siya hatampat kupur maksiat, amuin bukon siya hatampat malumi, in kataan uno-uno hinang niya, subay niya katagnaan iban sin lapal bismillahirrahmanirrahim. Sabab in agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin
kullu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa aqta, fahuwa aqta. Inkatan unu-unu hinang hadi siya katagnaan iban sin bismillah wayruun barakat niya, wayruun barakat sin kakahinang niya. Hangkan inkatan kakahinang subay siya tagnaan iban sin bismillahirrahmanirrahim panumtum mo in Tuhan Rabbul Alamin maulong kaymo haadlaw gana-gana, maulong kaymo haadlaw sin dunya. Bang nato pagkatumtuman in Tuhan maulong ando kailo makusog in pag-amal sin kita, makusog in paghinang sin kita, makusog in katan unu-unu hinang tudyo pa akhirat hakal na nabasamu in bismillahirrahmanirrahim. Inhi kalima idha afrata minhu dhamban kala astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Bang siya nakahinang pardusahan kalanduan niya na hinangon in mamung siya astaghfirullah al-azim wa atubu ilay, mag-istighfar, mangayo kaampunan, mangayo kamaapan, mangayo kalilaan fa Allah subhanahu wa ta'ala iban magsurrendel, magbalik. Ayaw niya tuyon, ayaw niya tattapon in kupur maksiat. Bang siya bakas nakapagkupur maksiat, magbalik siya patuhan iban sin tangis niya, magtangis siya patuhan iban sin pagsusun niya, hadi niya na isaban magbalik. In 5 perkala ini mga umat Islam. Bang madawhat sin kita umat Islam di hadunya ini amuna in mahinang sabab sin hikahasil kasanyangan dain hadunya pa initimag na labi-labi kasanyangan haadlaw na. Umat Islam, temporary ra in kabuhitan nyo. In katan hadunya temporary pagkaingatan dasin kita niyo katan. Inway roon ka temporary niya pa Allah amuin pagtuhan mo. Ibansin pamarat saya mo bukun temporary. Ibansin pangahagad mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sambil paadlaw mahuli maramuin mga inikatan, sambil paadlaw gana-gana umunong kay mo inyan, tanda sa lagu-lagu hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita kan Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Siyadbot niya 5 perkala, katigid lumansin manusia hadunya ini. Magpatilibon in manusia subay hakatigid luman ini. Sumagawa in 5 katigid luman hinangan niya 5 kasawahan. Supaya di siya matatap doon hakatigid luman yan. Laong hi Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, hubbud dunya zulma, in kasimu lasamu magdunya, amu inway roon na bingan sinatay mo dunya na sadya, tumtumain yan halaw na kaw katigid luman niya. Unuin makasapasawakan niya, bangin manusia hakatigid luman sin dunya, at takwa. Suway siya magbalik, panganan, pagtakwa, pagmabuga fa Allahu subhanahu wa ta'ala, layuan niya, in kasi padunya, bangkar na kasi, amuin wayroon na panumtum niya pa akhirat. In ini, Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, in hikarwa, in katigid luman hadunya ini, adzamb, amuna in maghinang dusa, in kasawahan niya,
in makailaw kaniya, amuna in magtatawat po Allah. In manusia nakalandu, magkupur maksiat, sa kaula-ula in siya halawng katigidluman. Sumagawa, ayaw siya magpakakkal, iban magpalugay roon, guwa siya harap pa magtawbat pa Allah, supaya siya amuin halawng kasawahan, dihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala kanya. Labay-labay yung po na sadya. In hikatu, in laum pakubulan, al-kabru dhulma, in laum pakubulan, landu, in katigidlum niya. Sumagawa, in makapasawa kaniya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, bangkaw mabaya masawa in laum sin kubul mo, bangkaw mabaya, di kaw masya-siya halawm sin pakubulan mo, ammala, iban bawbugan mo in lapal ini, amuna in la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. In hikaufat, wal akhiratu dhulma, in adlaw akhirat tigidlum bitu-bituhan, sa in makapasawa kaniya, al-amalu salih, amuna in pag-ammal salih. Haadlaw akhirat bangway ammal salih, halawm kau katigidluman, di kau makakadto pakasawahan, hakarna, wayruun ilaw, naramu din ha dunya, uno baha, amuna in ammal salih, amu in piaglugtuan sin kita niyo, iaunin sambahayang niya, iaunin puasa niya, iaunin zakat niya, iaunin haji niya, iaunin katan, tumindog katan, hapag mabuga po Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhi kalima katigidluman, amunain taytayan siratal mustaqim, sumagawa, in makapasawa kaniya, amunain al-yakin, bugtuon mo haangan-angan mo, iban na atay mo, matantuin katan sara, subay mo taymaon mo, subay mo bugbugan mo, ay kau magduarwa, ha Allahu subhanahu wa ta'ala, bang yakin kita hasara sin Tuhan, dihilan kau kasawahan, hawaktu kau tumaytay hataytayan siratal mustaqim. Umat Islam, murah-murahan, bangmayan, hikamumpaat katu tanyukatan, in kabuga na tu fa Allah, iban, paglugto, pagtuyo sin kita niyo hadunya ini, bangmayan, madawhat sin kita niyo katan, haadlaw gana-gana. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Sallu ala nabiyyikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin amim, bada'a fihi bi nafsihi, wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih, wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insih, faqala azza min qailin alim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala al-basirun nadhir, النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة
صلى الله عليه بها أسرى. اللهم فصل وسلم وبارك وتكرم على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء أهل البر والوفاء ذوي القدر العلي والفخر الواضح الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المفضلين، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأمنا اللهم معهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أقم الحق، اللهم أقم علم الحق، اللهم أقم علم الحق وأصلح سبل الفساد واقمع أهل الشرك والبدع والغي والبغي والإناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه مآد، وانصر رحمتك على هؤلاء العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين كما نصرت الأولين والآخرين من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين ونفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية علينا وعلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى المسافرين والمبلغين والدعاة وحفظة القرآن الكريم وطلاب العلوم الإسلامية في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بالتوفيق والصلاح رعايا المسلمين ورعايتهم، وأكثر علماءهم وسدد قداتهم وجلل برحمتك أحياءهم وأمواتهم، ومن عليهم بالاجتماع والائتلاف، وأعذهم من التفرق والاختلاف، وزادهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة أن تنزل على مرضى المسلمين من شفائك، أن تنزل من مرضى المسلمين من شفائك، أن تنزل على مرضى المسلمين من شفائك ورحمتك وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم، ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم، ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا واسمعنا فإنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والحمد لله رب العالمين.